إذن يعد العمل في دين الإسلام بمكانة العبادة الخالصة. kitegeeza nti okusinza ku ebyo bye mbasomesa omulimo okukola mu idiini y'obusiraamu eba ibaada yeene liwajihi llahi subhanahu wa taala, bwe mbanga mugikole ku lwa Allah subhanahu wa taala. fahuwa sabilu lwahid lilhusuli ala rizq wa saddi lhajat lilfard, ezirangira yindi gyetujja kubitamu kufuna riziki etali yakukola ate era n'okumala ebyetaago eby'abantu baife. wayuaddu lamal fi lislam bimakanati libada falamalu sabilu lhusuli ala riziki wa saddi hajat, tukobye nti omulimo nekintu kyetujja otulamu riziki n'okumala ebizibu byaife. wayutabaru lamal ahadu anasir lintaj alislamiya, titujja kusobola kukulaakulanya maka gaife, bitundu byaife, misigiti gyaife, bifo byaife ng'abasiraamu nga titukoze. Enkulaakulana tajja kututuukako. ekindi tahkiku karamatu linsan wa adamu lhaja ila suali lakharin, mukukola netubita okukuuma ekitiibwa ky'omuntu, kubanga buli lwobanga ogiira ekola abantu oba tolijja kubajja ku buli omu mpa kino, n'olwekyo oba okuumya ekitiibwa kyo. almusahama fi takaddumi lumma mutatawuriha, mukukola mwe tujja okuba nga tugemera walala okulaakulanya umma y'obusiraamu n'ogitwala mu maiso. Naam, watadhharu ahamiyatu al-amal fi al-islam bi annahu kasbu lirizqi, eno okukola Allah subhanahu wa ta'ala yakutuwa nga nekiraga nga banga nengira omuntu gyalina okubitamu okuba nga akola riziki. wano yatuwa ekyokuboneraku kya bannabbi bembakobeire ku nabbi Sulaiman. oyo yali mukozi ng'alina factory. wa'allamnahu sanata labusin lakum, Qur'an yekoba ntwamwegese bakolera ebikwanso. Naam, wa huwa awwal man sana'a sabun, sabuni ono gwe tukozesa eyasooka omukola yali Sulaiman. awwal man sana'a sabun neyasooka okola, so yali mu industries y'okusinga obungi. Idris yali mutunzi, Nabiyullah Idris yali mutunzi. Zakariya yali mubaadi. Ilyas yali designer nga engoye asobola okutola mu design zidoyenda. Daud yali mubaadi yani metal fabrication bagenda batya oyo wabyuma, yali wabyuma Daud. Isa alayhi salam yali musawo. Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali musuubuzi ate era yali mulonzi nga bwembakobye. N'okusuubula yasuubula sallallahu alayhi wasallam, mukyala we yamwegesa okusuubula. Nuhu yali mubaadi. Musa yalunda mbuzi. Ismail yali muvubi ng'ajja yavuba ebyenanda. Adamu alayhi salam yali mulimi. N'olwekyo obutimbagano iwe bw'abanga ahsanul khalq, ebitonde ebisinga obulungi eri Allah, nga n'omulini Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga Allah ali alina obusobozi obumuyisa ku riziki minasama nga takoze, ayira yenaja yakola nga Allah mwabisaki riziki ye, kitegeeza nti kyali kyakuboneraku kyamaani ino yetuli. N'olwensonga eyo kyenenda okusembyayo, abaana bali kwira waka, bwe tumala okuba abakozi ne tukola riziki eyo, baba agire yaleeta abaana imwe abali wano n'abandi abanayira eka, omulimo gwaimwe ki? Mukulaakulana ikonomi ya waka. awala musharakatul walidi fil amal hasaba al imkan, emirimu gyona muzeeyi gyakola ng'olina obusobozi obumuyambako
wegaite naye mukole. Tuyize waka muzeeyi mulimu gwakola kulima, alina amaka ge yaba ne eka y'eitaka, ali Maduuma mwatoola school fees. Lwaki tokola? Abaana ba leero obuzibu abazeeyi babafunye muno okuba tibenda akola, ate ng'oluusi kiva ku bakaire baibwe bamaama. Kiba kyabulabe ino okuleka muzeeyi yenka nga naalina okukola imwe mukyame mulye bulye. Emirimu egisinga obungi abaana gye basobola okugemako, muzeeyi afumba migaati, afumba mandaazi ata ku kagaali yakatambuza. Lwaki bw'oyira waka atalise ogw'okunoonya enkwedi n'afumba amandaazi ago ogukola? Oba kale okumukandira kw'eŋŋaano, kubanga oyinza otasobola kunina ku kagaali kukatwala ogye ku katende ogye buweekula, okaali mwana omuto oyinza obutamanya kusala njira. Bw'obanga okuzeemu ng'okisobola muzeeyi muwumuzeeku, olwo ojja kuba musharikun fi tanmiyati iktisadi al-usra, ojja kuba ofuuse omuntu ow'omugaso mu kulaakulanya ikonomi ey'amaka. Bwe mba muyize waka muyamba bamwagainewo ku mirimu gye bakola okusinza ku busobozi Allah bwe yabawa. Okutwala ku muzeeyi babanga omulimu gwakola gwa musaala, meneja, musomesa, dayirekita wa kitongole, mwebyo oluusi byotasobola ekolaki kubingiramu nga yena mukozi tibamuyikiriza na kujjayo niiwe akola mu banka, tibasobola kumuyikiriza agenda mwana we. Ekyo kindi era bwe wabaawo akalimu ke musobola okwegemyako akatali ka muzeeyi, kubanga tuli condition nti mulina akola mulimu gwa muzeeyi gwonka. Musobola muzeeyi ng'agire mu banka okola, agire mulimu gwona director wa kitongole, wano waka mubeeku ni kye mukola. N'olwekyo eyo ensonga nkulu ino gye tuteekeera okuta mu baana baife bagitegeere naddala ife abazaire. Naam, ensonga ey'okubiri eri abazaire, singa abaana bano baba baize waka, tanmiyatul mafahimu al-iktisadiyya al-imaniyya inda al-awlad mundu sighar. Tugezeeku ino abaana baife lwaki tibali kubanga effective members mu ikonomi ey'omu maka, lwakubanga tukibataamu okuva nga bakaali bato. Bwe baba baize awaka tubateemu hadhihi al-mafahim, endowooza n'entegeera enungi n'eningirira enungi ku nkulaakulana y'awaka. Tubakoba ebigambo bino. Ekisooka, anna al-maala alladhi ma'ana milkun lillah li'annahu alladhi razaqana iyyah. Tutegeeza abaana baife tuti baana bange naddala bo nabakuzeekuzeemu, Allah atuweere ku kariziki akatontono era kwentola n'abala school fees. Mukitegeere nti riziki eyo maali ya Allah subhanahu wa ta'ala, agitwazikako akaseera kona kona tebatutwegendereza era nga tukikozesa bulungi era nga tutimwebaziza asobola okugitutoolako. Balabe kuba mu baana abatalina ssuubi ya kuwaawo kwa sente eri abagayiga nga ekyo tebakikobera baana baabwe, bazizaayo na ndowooza nti esente tisobola okubawaako. Baganda bwe kibagwako kiba kiyanka, kibagwire ku bugwe, tibakyetegekera, baali tibakisuubira, n'olwekyo baabula ne batandikira. Kati singa tuva buto nga tubakobe timu eno emaali milkun lillah, ti yange
esente dembaira school fees dembamba zengoye dembaida ndaba tida ife nahnu mustakhlafina fi tulinga bayazikibwa kubwazikibwe mwene doni Allah asobola okuditwala n'olwekyo tusabenga ino Allah atukumire emali ekyo kibatemba benga bakitegeire. Ensonga eyindi anna hunaka malaika turakib tasarrufatina wa minha al-iktisadiya wal maliya. Bakobere abantu oti bana buli yetuliga bawo malaika enkozi da Allah subhanahu wa ta'ala buli kyetukola gitumonitoringa ate dikiripotinga eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mubyo muli munemali n'olwekyo batuba tugikozesa tukitegeere nti malaika litubona tuyikiriziganye mu maka muno tutee maali mwebyo byonka Allah subhanahu wa ta'ala byayikiriza. Ebyo bikoba abaana obikobe n'abakyala kubanga abakyala abandi baida kuwabya bakutere tutandika okuteera sente Allah gatayikiriza yenga awuzati kasita diriwo yerabira ngeri abamunitaringa esente ezo. So abaana tukibatemu ebabayizi mulumula tutyame nabo. Ensonga y'okutyama n'abaana okubabulira nkulu ino bannabbi bagikolanga ne mu Qur'ani mulimu wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Allah tukoba ati baidukize Luqman bwe yatama n'omwana we ng'amubulirira yamukoba ebigambo bingi tusobola kubibakoba wano saawe. Aya muhimu kyenenze muti omuntu omuzaire omulungi omusaamu omulungi atyamako n'abaana be yabakobera ebintu ebyo ebanamana ati eriyo malaika ekitegeeza esente baba baba kino takikoze tutamunenya kubanga kirimu okuniiza Allah ataidukira point esooka etukomye nti Allah ni mwene sente bwe tunamuniiza adali tutolaku baida kuyamba kubena abana ekyo tukireke kubanga kirimu haramu ate Allah ate baba yatukoba esente da Allah asobola okutusolako olwokubanga tibakidi oyagana abaana bakayana ni baba mzee alikuwa tekida kitamu sente timuida kuleta wano ndongo to ayo olwokubanga tibakidi banigira bunigire mzee toda tukumira mu mbeera tuda kuba mu mbeera eno tutire kulwokubanga tibakidi ayo bekibaba mu mutima nga bakitegeire bategeera ati eriyo murakaba eriyo supervision eriyo monitoring n'olwensonga eyo tuyikirize muzeeyi sente agite awo nka Allah subhanahu wa ta'ala gagenda. Naam, ensonga eyindi bakobe anna hunaka akhira sawfa nakifu fiha amama Allah subhanahu liyuhasibuna an hadha al-mal. Baidukize nti oliyo nnaku lw'enkomerero malaika bino byediwandiika bijja kutwandulira ku lunaku olwo tujja kwemerera mu maiso ga Allah tuwe ansa ku maali eno. Min aina iktasabahu, emaali twagitolawa, wa fima anfakahu, era twagisaasaanya tutya. Kino kijja kuyamba mukyalawo obutamala gakuwagira ati kola ibokola omulimu gwonna anaani wanaafunye sente yajja mu banka yeewola esente daaliba aye buli afunye iwe olyawo otyama butyame owoza mu mubiri haramu bakubanga titwabe bakoba akuta kupuresha abasadde abandi paka lwagwa mu haramu kuba tiyakitegeera. N'abaana bona batyo oluusi bayisobola okola wama maama twalikoze baba yena atyama butyame neibanga yakola ati abantu abandi batye batomera mutabayidukiza nti eri akhira tulijja mu maiso ga Allah abenga atubala kibakobe. Ensonga eyindi gyobo bakobe anna al-israfa muharramun wal-i'tidalu fi an-nafaqat. Allah subhanahu wa ta'ala akoba wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Ezakyono inimani mu maka ng'abantu kugikozesa nga tibayidukiire nti okwonoona kubi. Omukyala akoba naddala ng'olina abakazi babiri yakukoba ati
ife tulina okufumba byetwenda titwenda otukobe yengaabo eyo tebakobaako gyataba naidde ebibaayo naidde byoyogererayo yayonoona esente yayonoona ebikozesebwa waba mutwale mukozese anti yafuna abakazi nga idi nti ki abasobola aleete israfu kati yo omusango ali kulowoleza ano kuiba aye nga yerabire nti Allah subhanahu wa ta'ala yalabera okwonoona abandi boonoona mu mbeera ebafunisa emisango eminene asobola okuyiwa obuyiwe ekintu kyomuleetere yakiyiwa yadde akwali kiwaweirewo omukwati kinaleese enakwebiri totubuuza tutenda kutuwozesanga kyaweirewo nzinokobe kyaweirewo akwebukebe kyaweirewo tayenda kumuwozesa tolamunsaba ogula ekindi kakati abasaadde abatenda kerere yage yagula ono yajambayi neyeegana ati nze wange namutaako akazito buli lunaku agula esente eddaani bayidisevingibwa likola ekindi kubanga n'olukumi diba sente bwodisevinga negwera omwezi diba $3 obamu nikyokolamu dajja mu mbeera ya israfu lwoli kulowooza ati akutaire ku kibonerezo kakati basomere aya ekoba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukoba ati wakulu washirabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin suratul araf aya ya 39 Allah yatulikiza tulye tunwe tweyagale ayi tutonoona kubanga tayenda muntu ayonoona ekyo tukibatemu ensonga eyindi tadribuhum ala al-infaq hasaba as-sa'a wal-maqdira wa ala al-iddikhar lil-mustaqbal tutendeka abaana baifu n'okubeegeresa nti okusansaanya tukukole kusinzira kuningiza ate nga tuteerabira kusevinga olwa future otuyinza ofuna ekizibu kyokulwala tukazaala abana mawatu bakeetaaga okusoma abaana abazza mu mafahimu dino abazza mu ntegeera eno tafaayo ku baaba nfunaye akoba ati baaba ndikwenda kusomera buddo ni mama we yamuyambako bakuta kuninga oba kankobere kugaifa g'obusiraamu nenda kusomera ku Umar BA oba ku Lukumani mama we yakwanza omwana wange tininze nakoba okuba otyo ate iwe mwene wajjeni waganaza ebizibu byo wabireeta n'olwekyo wetiika omugugu gwonze ndikwenda ku Lukumani ojja okutuuka eyo nga benda $1,800,000 wenawulira taamu ndaleeti primary student liri eyo Ntebe Umar BA endala 4 waliwo essomero likuli okumpi Fahadi $15,000 wali akwadi nze wange tasomera awo aye nga talingirire mu nfunayo bw'oba olifuna musaala ofuna $5,000 etaamu enamba ng'ofuna $5,500 diba $2,000,000 kubanga etaamu eba mu myezi 4 2M alikwenda owerera omwana engeriyo n'abandi omutolere ku ndala 8 ogyomuwerere takuvidiro ogyokumulambula ogyokola otenga agere $2,250,000 osigaliza awo ndala kitundu mulina okulya ate nga mulina okwekulaakulanya mugyeeko emmere n'olw'ensonga eyo tulina okulingirira enfuna y'awaka tuli ku musomo ogukoba tusobola tutya twena okwenigira mu nkulaakulana ya ikonomi y'awaka tusobola kujja mu maiso nga Allah riziki gyatuwaire tuli kusaasaanya okugisinga amanyimba gano nabako bakulule nti obusolya buno bwoli kubona obwo buli kamu kalimu ebyako n'olwekyo neiba abanga omwana wasomera ku Umar BA please neiba yasobola
ayinza okuba nga afuna miliyoni 5 oba miliyoni 10 wali ku miliyoni ndala. Nolwekyo tebyakuvuganya, wabula tulingirire tuyikirize ensaasana ya muzeeyi okusinziira ku busobozi bwe, n'okulya bwe kuba kube, n'okwambala bwe kuba kube. Ekirungi nti Allah yatuteera mu levu ed'endawulo, n'abasomesaako wano abakoba. Eriyo abalya lanchi ya 15, 12 yalya lanchi, yabayo abalya 15, yabayo abalya ey'omutwalo, olwaleero luno eriyo abalira ey'emitwalo 3, mitwalo 10, mitwalo 2, miliyoni. Nabategeezaako e Saudi Arabia eyo ng'eriyo kabakanga breakfast, lunch, supper babivuga mu nnoni kuva mu restaurant ya America, bamuleetera emmere gy'anaali. Aye yena awangaala nga imwe yafa n'okufa, Allah amusaasire. Era tukyamulobera kufa olw'okuba nga ali emmere ya America. N'olwekyo emmere nayo n'amaadi ago n'agagimeza. Ate nabakoba nti emmere gyembona gye batufumbira eyo bona bagigula mu katalaata, wallahi ezira maadi gafulumya 8 efumbirwa mu Serena Hotel eyawukana ku 8 efumba eno twetaye tutya eno emange eno kazi mingi karibu 8 n'endala era ekiro egula beeyeki ni bwitono oyo n'amandoba gaasi n'ebyo buli kimu n'ekyo. Kati Allah yatambwa ndawulo edo nti bale batunda edo lwa kifo buti wekikutwala olye emmere yeeno eyo gy'osobola okulya ku 200 ng'oyingiza kitono olw'okubanga Seeka Gundi gye yaliire, Haji Gundi gye yaliire, oli kwenda kumuvuganya. Abaana bano bateemu bategeere nti no muzeeyi yeningiza yeneeno bw'ateeka okola ki aba ateeka okusaasaanya. Ate nimwe abaana bali kuwuliriza mubenga mubitegeera ebyo, bwe mbanga mugiire mu maka gaimwe mulebe kufoosinga bazeeyi kye batali kusobola. Bitulwaza pressure, kyova obutata abasaza n'abasinga pressure, kubanga omuntu akuninga kyatali kusobola niwe ojja okumusikiriza. Abandi bataba na imaani ino okugwa mu haramu olw'okwenda abakola ekyemuli kwenda. N'olwekyo tulina okutendeka abaana baife bayikirize okuba nga tusaasaanya kusinza kuningiza. Tadribuhum ala alkanaa watakashifu waqta alazamat wanakusu alayhim kaifa kana suluku nabii sallallahu alayhi wasallam waqta alazamat. Tubatendeka abaana baife tubegerese alkanaa okumatira. Singa Allah akuwa ekyengera ky'okumatira oba ofunye eky'obugaiga, buli Allah watakikuwa oba n'okuwankawanka kw'amaani, bw'obona abisobono ka proboxi omutima gwakuluma. Wa proboxi bwaja kayavayo wa hariya new model kabiri kayibonono, oba oli awo wahama nga abitawo aye nga olina kapiki oba kagaali. Kana Allah okwikiriza biringanya n'abita mu madooka olinaajja mu lubuto oba endagi ni mawogo mu mashini eno gye beeta olubuto, n'atolamu emigaso egy'emmere eyo. Pulizi bamumativu eyakulowooza kwaliire holo fish ey'emitwalo 3 eyinza n'okuba nga bwe yatuuse munda yalwaire eri omukyalo eyo ebuyikweyo, yamala okulya emmere nga nungi ino bamuleetera ekisowaani ekirungi, emmere abantu gye basinga okwenda, yamala yalwala yaba bubi alwaire kyamangu ago. Baalimusa mu idwaliro batuuka eyo bamukwati food poison, kiboneka aliira emmere obulamu bwe gye butakola ki tegemagana na musaali gwe. Basebo tibyali birungi, yalwala bamwidandaba aye nga mmere iwe olwalire emmere yakutebenkera munda. Nabakoba nti eziramusa wajjako baterekerawo okulya katunkuma, ezajjako baterekerawo okulya endagi
ezajja kubalekerawo okulya eyobyo byetukayanira byetwenda byebakoba tuva ku nyama va ku bwito va ku sukaali n'olwekyo bamumativu oyinza okuba nga niwe omulamu olwobutasobola agula bwito na sukaali Allah akuwaire obulamu ng'omugayiga olwo ali kwegombaye nga wetokiibi yamala okulugwamu yalya buli kyayenda byayinoona omubiri gwe. Tubeegeresa abantu baife niife beene abakyala wakaniife abaami n'abaana alkanaa tubenga bamatuvu watakashufu wakita al azamati n'okuba nga twezuula mangu time ya crisis. Baba balina esente atugulira ennyama buli lunaku atutwala ku autu korona yaida oba tiri korona ayi sente dikendeire ojja okubona nga takasobola kola kigula nyama kyokka ali bakoba ati bana enaku dino ti birungi tugumireku ekiriwo abaana bangenzi babanaza nyama wano tidda kusobola ebyo tidda abifumbayo totukobera bwavu bwo hathi azma ezirabulira mujja kubona museeto mwereere tukitegeere nti eriyo olusozi n'olwekyo muzeeyi tulina omuyambako okusindika olusozi olwo tulumaleku tuyireyo kaserengito kubanga Allah asobola okumala yaigulawo kali muzeeyi yairamu esente n'olwekyo twezuule mangu okoti baba abo kati ti byangu enaku dino n'olwekyo katukume ate bamuzeeyi baba n'esente atugulira ayi omuntu okuba nga totegeere oba diweirewo wabulayi okoloko oti embeera talina kukyuka ewosala amagezi ekyo ti kirungi n'okuba nga tubeegeresa ekyafaayo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam yeebisanga atya mu biseera ng'ebyo. Tubuzaayo point 31 tuveewo. Point eiraku tadribuhum ala tartibu al-awlawiyat fi al-infaq fa hunaka asasiyat wa hunaka kamaliyat fi al-haya. Katuba twenda okulaakulanya amaka gaife tulina okwetendeka tutendeke n'abantu abagalimu okukola kyebe omuzungu kyayeta prioritization. Niki prioritization yani ebintu okubiwa priority mu bulamu. Allah yatuteeramu ebintu mu lwera byeta asasiyat oba mu luzungu babyeta batya nga birina okubaawo essentials mu bulamu bwaife. Kikyetaagisa kirina obaawo omuzeeyi yerwaineku kubiteekerera okubaawo abikoze aleesa amanda asasulira amasanalaze asasulira amaadi aleesa emmere yetujja okulya aye ekintu kyomutaire ku pressure kyomwenda asookereku kubatwala ku muzu mbone ku bisolo akwati bane sente diriwo olw'omulala lutuuse ndikwenda agula mu kawunga amanda totukobera ebyo bana ife bagire muzu bana banani bayagira batambuzaku iwe olinga abana botayenda taratibu lawulawiyat kikyo tulina osookeraku kikyo tulina okwizaako kino kikulu kino kiririra kino tusobola okyesoniga sante bade badige tukikole tidi wa point yetegerekeke bulungi tulina okuba nga tugyetendeka twagitendeka n'abaana baife baba nga bagitegeera. تدريبهم على الصبر وقت الأزمات وتفهمهم بأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في تضييع الأرزاق. أبانا تباتندك نيفة تويتندكرم obugumikiriza singa Allah alini kyageze n'okutegeera amangu nti Allah subhanahu wa ta'ala naide ekigendererwa kye ebiseera ebindi okunigiriza ki ebyenfuna. Tolowooza nti aba alemererwa kukuwa wabula aba nikyali mwene kyabwe nati kansooke ngemereremuku ebyenfuna bya haji asooke tuddaku bisimulanga oluvaanyuma aba ne hikima Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo tulina okuba nga twetendeka obugumiikiriza. Ekiyirira ekisembayo ashura fi umuri albayt wal musahama bi araihim fi nafaqat
waisharihim bilmasuliya fi idati mizaniyati lbait. Abaana bano n'abantu b'omu maka tutyamenga kuno tuteese wakooti bana esente deni nado giri 10,000 aye tuzza kino mubona mutya bawe ku chance bogereku obegerese okubanga baletendowooza daibwe mu nafakati okusasanya esente. waishaarihim bilmasuliya abantu bano tulina okubanga bona bafiringa responsible, tulina equal responsibility okuma economy yawaka. So tuyinze baba zenka bene bona tebatemu ekyo nti iwe wenonga omwana oli responsible okuboneka nti muzeeyi avaako wano waali azimbeyo boys quarter dabapangisa ti yeye enkati nalina okirwanako iwe okirwanako otya mukukekereza mwe ne betwogerere ku byona byona okuva waigulu eyo. Naam, bajjama ebigambo ebyo byeneza okuba nga mbayidukiza nabyo olunaku lwaleero. Ekisinga obukulu nti tufeeyo ino okukola bwe tuba tukoze, tufeeyo ino okutegesa abaana baife okukola, tubatee ku mirimu gyaife egyegisoboka, ekiba tekisoboike nga tusobola kumutaamu baako n'akalimu akandi k'omwegeresa, tubegeresa ebintu ebyo byembakobye kidda kutuyamba okuba nga tukuuma ikonomi ey'amaka. Tidiiko oba omusomo gw'olwaleero gusobola okubaamu ekibuuzo.